Uoči sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, ali i nakon odluke predsjednika Zorana Milanovića da otkaže summit Brdo-Brijuni zbog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, u intervjuu Media Servisa s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom proanalizirat ćemo političku scenu, no nećemo stati na regiji. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svima. Evo idemo odmah s ovim što sam spomenula. Milanović otkazao summit Brdo-Brijuni, kaže da ne postoje uvjeti za Vučićev dolazak u Hrvatsku. Tvrdi da su njegove izjave da narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Je li bilo ovo mudro otkazati ili možda održati summit bez Vučića? Evo kako komentirate ovaj Milanovićev potez? Pa za početak to je vrlo snažan potez na političkoj sceni. Mislim da mene je iskreno iznenadilo jer nije prvi put da Vučić koristi Hrvatsku kao boksačku vreću i sad napucava se i prepucava se. A pogotovo sad bili su izbori, bila je kampanja, znali smo da će biti žešće. Kad god Vučić ima interni problem, uvijek lupa po Hrvatskoj, uvijek se priča o ustaštvu. Nažalost, neki naši domaći primjeri mu pomažu u pedaliranju tog narativa, ali ovo je zapravo do sad najsnažniji potez pogotovo naših lidera, pogotovo Milanovića, koji je vrlo simbolički snažna poruka. Nadam se da su isplanirani i neki drugi koraci. Nadam se da se barem malo uskladilo sa vladom, jer bi to trebala biti onda definitivno i točka i ove sjednice koja im predstoji. Zato što sve se to zapravo događa nakon nabavke raketa iz Kine Srbije. I sad, da li mi imamo sve informacije, da li ima nešto što tu treba razjasniti, po meni uvijek ne bi bilo loše. Sve više stručnih komentatora tvrdi da su to razorne rakete, koje je zapravo tu neka motivacija, da li je to samo na simboličkoj razini pokazivanje mišića ili se to radi o daljnjoj destabilizaciji ovog našeg prostora. Ja mislim da je to jedna jako bitna tema na koju što prije treba dati odgovor kako bi se upravo smanjila i panika i mogućnost manipulacije. Vučić je odgovorio isto Milanoviću jučer, rekao je da se na njega ne može iživljavati kao što to radi nad Plenkovićem i Gordanom Grlićem Radmanom, da on nije njegov potrčko. Isto tako rekao je da ne pripada na Brijunima, da se slaže sa Milanovićem i da je oduvijek želio otići i položiti cvijeće u Jasenovac kao predsjednik Srbije. On uvijek svaku tu situaciju koristi za interne potrebe i pozicioniranje SNS-a, tako da dugo vremena radi sa vrhunskim stručnjacima za odnose s javnošću, kontrolira propagandno gotovo sve medije u Srbiji. Da, ali možemo reći da on to dosta uspješno radi. Ali on živi na istraživanjima javnog mijenja, on je svjestan šta to zapravo, kako taj sustav koji treba postaviti, treba funkcionirati da bi on imao ovakvu vlast. Je li to dobro ili nije? Naravno da nije. Je li to demokratski? Naravno da nije. Ali definitivno je vrlo svjestan koliko je stručnosti potrebno i političkog promišljanja da bi se manevriralo na kraju krajeva već godinama između Europske unije i Rusije. Evo, rekli ste vi da bi to trebala biti i točka na dnevnom redu sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. Znamo kakvi su odnosi predsjednika i premijera, evo napokon su se dogovorili, to će se sutra održati. Dosta šturo su oni o tome pričali, znamo da uvijek dobijemo priopćenje, ne znamo što se sve tamo pričano. Evo, mislite li doista po ovom pitanju Vučića da će se usuglasiti, jer premijer isto jučer u komentaru na Milanovićev potez nije baš bio pretjerano zainteresiran da to komentira, evo tako ću reći. Pa meni je djelovalo kao da tome ne želi pridavati pozornosti jer nije bio obaviješten za tako nešto. Meni je to bila prva instinktivna reakcija kad sam gledao njegovu kao revoltirano presicu. što nismo usuglasili se prije. Da, meni se činilo, i to ima pravo biti revoltiran. Ako ideš na tako snažan potez koji ima nekakve kaskadne posljedice. Da, nije to samo diplomatska nota. Tako je, nije to diplomatska nota s kojom se dopisujemo redovito. Mislim, na kraju kraja naše države jako gospodarski surađuju. Takve stvari mogu imati posljedice i dalekosežne. Meni se činilo kao da je premijera iznenadilo to i da definitivno predsjednik nije uskladio to s njim. Dobro, vidjet ćemo hoće li više detalja i jedan i drugi o tome. No, vratimo se mi još malo na Vučićev odgovor. Ovih dana rekli smo još je žešći u kampanji, no rekao da se Hrvatska upliče u unutarnje političke prilike Srbije. Znamo i oko onih prosvjeda da je najčešće Hrvatsku optuživao i da radi vojni savez s Albanijom i Kosovom protiv Srbije. Mislite li da je ovaj savez zapravo bio ta točka zbog koje su oni nabavili ovo naoružanje ili to sve već dosta ranije isplanirano? To je priča
koju prodaju muda pod bubrege, mislim, to je... oni zapravo imaju istu priču koju samo rotiraju sudionike, stvaraju te neke neprijatelje da bi dobili koheziju grupe unutar Srbije, da bi dobili opravdanje za daljnje naoružanje, a zemlja ima ogromnih problema gospodarskih i koruptivnih i sličnih, demokratskih na kraju krajeva. Evo, to su pokazali izbori. I izbori i prosvjedi. Mislim, znamo svi što se tamo događa bez ideologije, bez nacionalnog naboja. Problemi su očiti i sad očito je to pozicioniranje njega s obzirom na saveznike, vjerojatno je s razlogom uzeo kineske rakete itd. Sve da, to i to je svojevrsna poruka. Tako je. Vidjeli smo i sa europske razine, Europska zelena stranka je zatražila od Europske pučke stranke da prestanu štititi Vučića i da ga pozovu na odgovornost nakon ovih nereda. Pa intervenirala je policija, ali dosta blago na sve to. Pa je li vrijeme možda stvarno da se sa europske razine Vučića malo stavi na mjesto? Meni je bizarno da oni i dalje trpe takve stvari i to je možda jedna od, ajmo reći, eklatantnih primjera problema, dubokih suštinskih problema Europske unije, jer ne povlači jasne granice. Ako dopuštaš fleksibilno takvim ljudima da manipuliraju tobom, da izigravaju bilo kakve demokratske standarde koje ti kao držiš, i to je vrijednost, temeljni stup vrijednosti Europske unije, onda je to bizarno, pogotovo od strane EPP-a gdje je između ostalog i HDZ unutra. I mislim da Plenković ima dosta jaku poziciju unutar EPP-a. To se vidjelo sad i nedavno u domaćoj prilici kad je HSS razgovarao o ulasku u vladajuću koaliciju s kime, upravo sa šefom EPP-a. Tako da se vidi ta europska nota i zato mi je baš još neobičnije da Plenković nije unutar EPP-a tražio puno čvršći stav prema Vučiću. Dobro, vidjeli smo da Europska unija ima svojih problema, pa evo i na primjeru Viktora Orbana što se sve tolerira, ali ovdje je malo drugačija situacija jer Srbija ipak nije članica Europske unije. Vratimo se mi sad na sjednice koje će se održati sutra. Čuli smo, pričat će se o Bliskom istoku i dalje rat Ukrajina, Rusija, modernizacija vojske i protuzračna obrana, no možemo li uopće pretpostaviti, vjerovati da će se napokon usuglasiti oko veleposlanika? Mislim, uzet ću samo jedan primjer. Francuska, jako bitna, velika država u Europskoj uniji gdje mi već godinama nemamo veleposlanika. Je li to sramota za Hrvatsku na međunarodnoj sceni? Ja mislim da to definitivno nije dobra poruka jer pokazujemo da nismo ujedinjeni oko tih nekih stvari oko koje bi trebali biti ujedinjeni. To su neki demokratski minimumi po meni koji nemaju nužno veze sa ideologijom nego sa modelom funkcioniranja i egom de facto. To je poruka da, mislim, previše su kompleksni globalni uvjeti trenutno da mi kao jedan mali igrač još unutar sebe budemo tako raspodijeljeni prema Europskoj uniji, prema ostalim članicama gdje god nemamo veleposlanike. Ja sam siguran da operativno veleposlanstva ipak funkcioniraju, imaju ti otpravnici poslova koji rade one minimume. Da, znamo da to nije razina koja bi trebala biti, evo recimo. Ali ja sam siguran da oni recimo ne rade gospodarsku diplomaciju kao što bi mogli, što bi sigurno naše kompanije htjele i zaprobijati neka tržišta. To je samo jedan aspekt toga, da ne pričamo o političkim nekakvim stavovima, usuglašavanju na razini Europske unije i slično. Tu je Plenković dosta preuzeo toga na sebe i Radman ne izgleda kao neko ko vodi zapravo vanjsku politiku, nego neko ko operativno provodi ono što Plenković kaže. Tako da, po meni, to je samo jedan primjer oko čega bi se morali uskladiti. Po meni tu nacionalna sigurnost je broj jedan. Evo još malo ćemo ovako generalno, što vi očekujete od ovog sastanka sutra? Odnosno 2 sastanka. Teško mi je prognozirati zato što njihov odnos je toliko varirao. Ovu cijelu genezu pratimo već. Tvrde kohabitacije. Da, stvarno je tvrda kohabitacija i mislim da svakom više dosta toga. To više nije zabavno ni na dnevnoj političkoj razini. Sve su doskočice potrošili, tako da probali su sve modele ignoriranja jedan drugog. Mislim, ti moraš egzistirati. To su 2 čovjeka sa najvećim legitimitetom u državi. Minimum pristojnosti ako ništa prema poreznim obveznicima koji im financiraju plaće bi bilo da sjednu za stol i funkcioniraju. Mislim, ne moraju se slagati oko svega, ali moraju uskladiti stavove. Na kraju krajeva i vojska i sigurnost nisu ideološke stvari, to su sustavi i hijerarhije koji moraju funkcionirati bez obzira tko ih vodi i tako su i postavljeni i mislim da modernizacija vojske, efikasna i sigurnosna služba koja dijeli informacije o našoj regiji, koja nije najmirnija regija i može biti izvor ozbiljnih
problema, to mora biti pod kontrolom, to mora funkcionirati besprekorno. Evo, već smo rekli, globalna situacija je, a ne baš tako bajna, da budemo blagi. No, prije nego što se stvarno okrenemo Bliskom istoku, još ćemo se malo zadržati na vladi i na mjerama pomoći, ovaj zadnji 10. paket koji su usvojili. Kaže premijer prilikom predstavljanja tih mjera kriza generacija. Baš sam i prošli tjedan razgovarala s nekim članovima vlade, pa sam pitala jesu li to malo preteške riječi, je li to sijanje panike ili doista možemo reći da smo u krizi generacije? Ja mislim da je to pametno pripremanje terena. Prvo je zvučalo možda malo preozbiljno i ono, kako Englezi kažu, far-fetched. A nakon toga, evo, jučer sam slušao na The Economistu intervju od Christine Lagarde, koja je šefica Europske centralne banke, koja kaže da zapravo, a ona je stvarno na izvoru informacija, mi iz dana u dan učimo koliko će ovo biti velika kriza. Jer ovdje ne pričamo samo o nafti, tu pričamo o ureji, pričamo o aluminiju, pričamo o heliju, pričamo o hrpi stvari koje ima, hrpi industrija ovisi ne samo o nafti, nego svim tim o poljoprivredi, medicini, gdje zapravo ti lanci opskrbe su već sada toliko poremećeni da će im trebati mjeseci da se vrate, čak i ako sukob sada prestane. A mi ne vidimo nekakvu politiku koja je konzistentna, mi ne znamo šta će se dogoditi. I ona je to nazvala da tržišta još uvijek nisu uhvatila koliko će to problem biti i da zapravo smatra da postoji jedna kognitivna disonanca između realnosti i tržišta koji su preoptimistična za ovu točku gdje se mi nalazimo. Tako da ja mislim da treba biti doista oprezan i mislim da je vlada ovaj put puno brže i puno bolje reagirala sa mjerama. Na kraju krajeva to ćete vidjeti po reakcijama svih dionika u našem društvu. Mi smo jako brzi kad treba nešto kritizirati, što je nekad dobro, a nekad baš jalovo loše. A trenutno mislim da nema puno glasova da su mjere zakašnjele ili krive. Da, ali kritika je da su opet donesene na takav način, osim na način komuniciranja vlada daje. Zapravo vlada ne daje, to doista je, naravno, ne daje ništa, nego manje uzima građanima. Naravno. Ali da neće utjecati na inflaciju, da neće utjecati na to da trgovci recimo ne podignu cijene u trgovinama. Da, to je sad odgovornost svog društva, znači svako ima svoj komadić odgovornosti. Po meni inflacija je bila strukturni problem Hrvatske, mislim, jako dugo nam je najviše u Europskoj uniji, među najvišima. Tako da to nije samo od krize do krize, mi imamo strukturni problem kojim se ne bavimo, pa na kraju krajeva premijer je kritizirao HNB da se nije dovoljno aktivirao oko inflacije. Tako da ja ne bi to nužno spajao, ti ne možeš baš sve dijelove kontrolirati. Mislim da je vlada i HNB su trebali oko inflacije puno čvršće reagirati puno ranije. I na kraju krajeva ovo veliko dizanje plaća u javnom sektoru u vrlo kratkom periodu je također diglo tu razinu inflacije. Da, to smo čuli i od OECD-a s obzirom na cijelu situaciju, ali premijer tu kritiku kao u tom izvještaju nije baš tako doživio. Mislim, to su temelji ekonomije. Kad je inflacija, ne dižeš plaće jer onda zapravo zapališ inflaciju da još bukti u veći... Ja nisam ekonomist, ali čitam ekonomiste svakodnevno, pa mi je to vrlo logično. Da, jasan je slijed. Tako da, to je uzročno-posljedična veza, tako da mislim da je tu bila velika greška i mislim da su oni napravili puno drugih monetarnih grešaka do sad, ali im ne mogu to pripisati ovom paketu mjera gdje su vrlo brzo zapravo reagirali. Mi smo mogli taj proces pratiti maltene uživo od sjednice užeg kabineta, odluke na razini Europskoj uniji i već sljedeći tjedan je bilo na vladi sve te mjere. Tako da mislim da taj dio izolirano su izveli dosta dobro. Još kratko ćemo na ovoj temi. Čuli smo i prijedloge iz Međunarodne agencije, evo sad i na razini Europske komisije. Nekako nas to vraća u prošlost sa tim savjetima da se smanji prijevoz, da se više koristi javni prijevoz, da se uskrate neki letovi, da se više koristi električna energija, a ne gorivo, pa čak i ona jedna stavka koja je sve vratila i u bivšu državu vožnja, par, ne par. Idemo li u tom smjeru? Pa ja mislim da ćemo mi tek postati svjesni koliki će ovo biti problem, pogotovo ako će on još trajati, ako će ovaj sukob na Bliskom istoku trajati. Teško mi je prognozirati hoće li doći do tih situacija, svi nas uvjeravaju da neće, iako ja nisam siguran da li svi razumiju dalekosežnosti ove krize. Ovo nije samo još jedna kriza, ovo se nakalemljuje na Ukrajinu, ovo se nakalemljuje na inflaciju zbog Ukrajine, na krizu energenata zbog Ukrajine. Znači ovo je još jedna velika kriza koja će se jednostavno Pumpa se konstantno i taj val raste. Mi zapravo živimo od krize do krize trenutno ako pogledamo zadnjih 10 godina. Tako da ja se nadam da do toga neće doći.
stvarno se nadam najiskrenije i posebice za naš turizam. 20 do 25% BDP-a i vezanih struktura na turizam, ako padne kupovna moć diljem Europe, mi ćemo također to osjetiti ne samo na energetskom dijelu, nego i na turističkom dijelu. A da, slušamo stalno apele da se usput i ne podižu cijene ako se ne podiže kvaliteta. Idemo mi sad na Trumpa i Iran. Ne možemo, to je svima jasno, prognozirati koliko će trajati, kad bi rat mogao završiti. No ja ću vas tu pitati, evo sad ovih posljednjih dana, kad pratim što Trump objavljuje i njegove nastupe, imam dojam, vi me ispravite ako griješim, da pregovara sam sa sobom. U jednom trenutku kaže pregovori idu super sa Iranom, otvorit će Hormuški tjesnac, onda pa ne prođe ni par minuta, ide iduća objava u kojoj prijeti eskalacijom sukoba, neviđene napade do sad. Evo kako vi gledate, znam da je njega dosta teško analizirati, ali evo vaš komentar na to. Pa i kod Venezuele i kod sličnih situacija prije, on je zapravo imao strategiju sile. On nije imao isplanirane korake, on često mijenja stavove, da budem doista blag u analizi i pristojan. On je sada naletio na ozbiljnu prepreku i sam je priznao jučer, ako se ne varam, da nije očekivao da će to biti toliko rizično. Mislim, zamislite situaciju u kojoj ti ne očekuješ taj rizik, a ulaziš u tako nešto. Znači, vučeš takav potez bez plana. Znači, bez ikakvog plana, bez ikakve strategije. Koliko sam shvatio, nema on podršku ni unutar svoje administracije za takve stvari. Pa onda upiranje prstom na presici i ponižavanje vlastitog ministra obrane. To su vam sve znakovi da ti zapravo manevriraš s obzirom na okolnosti, da se izvlačiš iz situacije u kojoj su se uvuko i ja mislim da on nema pojma trenutno šta radi. I to je možda najopasniji dio cijele ove priče. Na kraju krajeva vidi se da i brand MAGA pati zbog toga jer on je išao na nekakvoj politici zaustavimo bespotrebne ratove, a on ih je otvorio koliko. I nabrojao neke koje je zaustavio, a koje uopće nije zaustavio. Naravno, nisu to uopće zaustavljeni ratovi, ali marketinški, on je salesman, on je prodavač. I ti možeš donekle egzistirati na tome. I to interno, Amerikanci drugčije malo gledaju nego mi svi koji imamo posebno velike posljedice zbog toga. Ali to definitivno ne znači ono America first, kak je prodavao tu priču. Jer na kraju krajeva i oni će osjetiti posljedice ovih njegovih sukoba. Evo na samom kraju, samo ću vas kratko pitati, hoće li NATO ovo preživjeti? To je jako dobro pitanje. Danas je izašao tekst NATO je mrtav, ja nisam siguran da je još skroz mrtav, ali da je na samrti, isto kao i UN. Mi smo pratili te dvije velike institucije desetke godina koji su bili ipak nekakav faktor stabilnosti, nekakav društveni dogovor da neće sve u svakom trenutku eskalirati, iako su bile manipulacije i oko rata u Iraku i slično. Ali sada mi de facto imamo ta dva tijela koja više ne znače baš ništa. Svi procesi se vode mimo njih, sve odluke se donose mimo njih, oni više čak nisu ni smokvin list za neke stvari, tako da je to po meni velika kriza. Sljedeća je na udaru, mislim već godinama je na udaru Europska unija. Negdje je zasluženo, a negdje krajnje nezasluženo. Evo, samo ću vas kratko na ovom, na kraju smo zasluženo. Zašto? Zato što vrijednosti koje propagiraju jednostavno ne žive iz dana u dan. To se vidjelo od migrantske krize do dan danas. Na kraju kraja pogledajte kako ne mogu se handlati ni Slovačku, ni Mađarsku, a to je jasno da Rusija ima svoje elemente u svemu tome i da pokušava destabilizirati odnose unutar Europske unije. Tako da, to su te neke stvari oko koje oni propagiraju razne vrijednosti, a onda ih ne provode u djelo ili se bave krivim stvarima. Ili se vraćamo na ono puno priče, a malo akcije. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.